Il-battibekki waqt il-bini tal-Isptar Mater Dei ma naqsux, b'mod partikolari mal-kumpanija Orteza li oriġinarjament kienu d-diżinjaturi tal-proġett. Jirriżulta li fid-9 ta' Lulju 1996 l-Orteza kienu wissew lill-Project Management Office dwar kwalità inaċċettabbli bil-kliem Quality of works totally insufficient and not acceptable in many areas. Dan barra li nnutaw nuqqas ta' sigurtà, ordni u manteniment fis-sit. Ma jitra dwar dan Orteza kienu batu ritratti li kienu evidenza ta' kwalità ħażina ta' konkrit fost l-oħrajn. B'risposta fit-2 ta' Awwissu, il-Project Management Office wieġeb li fil-waqt li kien hemm lokal titjib, fl-opinjoni tagħhom ix-xogħol kien ġeneralment tajjeb. Però irribattew hekk ukoll. It is not acceptable that Orteza make these observations 9 months after the commencement of works. Where have Orteza been these last 9 months? Min barra li fakkaru koll li diġà kienu ttieħdu xi azzjonijiet kontra l-kuntrattur, fl-istess korrispondenza l-Project Management Office kritika wkoll id-diżin ta' Orteza. Bitweġiba nuqqas ta' serjetà lejn l-opinjoni tagħhom, Orteza wieġbu lura li għaldaqstant issa r-responsabbiltà taqa' fuq il-Project Management Office. If PMO does not agree with our evaluation and is satisfied with the quality of works everywhere, this means that the PMO will bear the responsibility for those decisions towards the FMSS. Jidher li din ma kinitx l-unika korrispondenza li fiha Orteza wrid it-tħassib tagħha. Fitra oħra din id-darba tal-5 ta' Settembru, il-Project Management Office informa lill-Fondazzjoni għax-Xjenzi u s-Servizzi Mediċi li kien imexxi l-Ministru Luis Galea li 21 kolonna fiż-żona C1 ma kinux tal-istandard meħtieġ u 4 minnhom kienu twaqqgħu diġà. Innutaw ukoll li Orteza kienu suġġerew li 13 il-kolonna kellhom jitwaqqgħu u 8 oħra jitħallsu brata mnaqsa, però il-Project Management Office iddeċida li jitwaqqgħu 3 biss.